Orang mun atamba ingat kapate tak ingat kapate itu minangka anjuran dari Rasulullah ipakon sareng Allah ipakon mabenya ingat kapate. Anapa tretan orang mun ingat kapate kinto insyaallah odi kinto tak ngeslong. Iki insyaallah mun kaula ajunan sering ingat kapate insyaallah odi kinto tak ngeslong. Dere mah tak ngeslong bederim. Dada memun bederim tak perian insya Allah manusia sepas bisa arasanan sepas bisna bisa tungatu bisa afitna gara-gara lupa kapa manusia sepas bisa amuso bentatang ke gara-gara lupa kapa manusia bisa amuso sacaretanan satatangkeun gara-gara lupa kapate manusia si bisa bengal kalake gara-gara lupa kapa mun kaula ajunan ingat kapate insyaallah odi bekal tambah sae amin Allahumma ana betretan mate kinto tak sadar Pak. Hedeng tretan sekoni Allahumma sholli ala Muhammad. Orang icabutnya beginto mana bi rohnya beginto depak katoot manusia kinto ki sadar Pak. Nyabe roh depak kabucil manusia kinto ki sadar. Ki ingat kebentan orang teh telepon ya majadiin. Ki ingat Pak. Roh depak kabucil roh depak kadede ki sadar ki ingat teh telepon teretan ya nomor berempat telepon nah ki ingat Pak tapi non tapi ibu apa ibu debuna Allah falaula idza balagatil hulqum salah roh depak kagerungan icabut bi malaikat roda pak kageruan hatam riwayat bucur bara Pak hatam riwayat bini hatam riwayat anak kenapa sih terjadi wa antum hina idin tandurun beun kapi waktu jeriah ningalin dek ka apa-apa sih kelakum beun mulai ki buru belik sampai ken mati nah nikah satu aja kelakuan si bagus sejuba itayang lagi papat deng kapi ya Allah maka nengke itu perang kaula ajunan maka orang mun mati ya kento ku kontelken Pak Allah pendit nyorot genteh anak selain mun ada anak kompo ya Allah terus sampai tade ronika cek ke peke ben Allah ben lafal Allah anapa tak sadar cek lah tak sadar Pak thank you nunki la insyaallah mun kau lebon ajunan kenging rahmat Allah kenging kebelasan Allah kalau ben itel ken ni kay pangiding ya Allah Pak ipangiding Allah bisa nuroaki deki kalau ben rahmat Gusti oh, amin Allahumma kan gula buat ajunan setuju sih keteruai ke itu saya nggak mun bedoreng saya cece tangis non dek parlon na tangis gitu Allah munting mati ya saya tangis hibah seminta gedang tak beri bidang ngai penteng ucap jual tinggal mati tangis mana apa parlon tangis dia parlon nanti telken maca yasin selain maca tabarok maca yasin sekasoran nelken ten gonten sampai tade ronean karena kau ajunan tak sadar saya kata gula ajunan setong waktu kain toh kenapa mati kalau ben husnul kha Imang ngecak Allah pas mati lebih-lebih la ilaha illallah tapi menureng saya Pak beda setong kiai se teu telkin bi fotona cek pon fotona selkin Allah tak noroaki si abah si teu kintu si songkat Allah libalian tak noroaki so sapotrana apa tang abar ya
Mi tak bisa nuru aki salah apa tang aba, cek tang aba rasana tak teman lanyala. Mi pas tak bisa ngucap aki Allah derem masih. Terus itu lagi akhirnya tuka tretan sesete ni ketuka. Napa cebuna? Munelkin cek dek pandek dek iya rahai ko. Seso gak si mati ya ni kasi masih ngapa? Munelkin cedek pande ayah ada yare munelkin la ilaha illallah pas mati cerita hebat nih Pak orang mati ya masih nggak kering si beres alhamdulillah napa nih kamu udahlah Allahumma sholli ala Muhammad kenapa mudah lagi itu istiqomah. Mangkan orang mun istiqomah tak kubetir bekal iparingi rezeki husnul kha. Amin Allahumma. Orang mana bi istiqomah, modal istiqomah tak kubetir bekal iparingin rezeki husnul kha. Dan pasera debun Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Demuna Gusti Allah alladzina qalu rabbuna Allah orang banyak si pada ngocak tang pangeran Allah pasira pangeran gula sampean Pak Allah berapa Pak? La ilaha illallah tak ada pangeran sesempe angin Allah. La ilaha illallah tak ada pangeran sema beres ben sema kering angin Allah. La ilaha illallah tak ada pangeran sema miskin ben sema soki angin Allah. La ilaha illallah tak ada pangeran sema udi ben sema mate angin Gusti Allah. Orang penyaji pada ngucap tang pangeran Allah sumastaqamu maka kare-kare istiqomah nyempena ka Allah. Istiqomah bejengah benih karo bejeng biasa tapi salat berjamaah. Mun la salat berjamaah tade ya bejeng kati bi tagi bagi bejeng make katibi Pak istiqomah pasana istiqomah ibadana tatanazzalu alaihimul malaika malaikat turun ka orang panika Pak bila jaipun ulama mufassir nafsirin malaikat setoron orang panika tinggal mati ya Pak intarin di malaikat napa parlon malaikat intar atau kotok kalau bentelok perkara si kotok kotok kau ring si mati apa nih? Kenapa tau koton malaikat? Pertama, Allah takhafu cek takut bener. Masya Allah malaikat atau kotok cek takut ke? Kenapa mi pokok cek takut? Orang mati itu katakuan Pak. Katakuan apa non? Orang mati itu telok jadi bayangan. Pertama orang mati itu cabutnya begitu. Ini nyabai yang Pak nyabai bungkar Pak orang kayak gerem bayi sakit luar biasa Pak ini mun abe kayak gerem bini tak ning tak santak bentar Pak magengkor siapa magi bini Pak ini orang kayak gerem orang apa cakan salah nikah karo kayak gerem nikah bungkar nyabe sik bungkara napa ukuran sakit pertama orang ijabutnya begitu sakit pada benih pedang 300 kali si nomor 2 orang ijabutnya benikah pada ben mbi ikolit kolen ki diodi 7 kali si nomor 3 orang ijabutnya begitu sakit pada ben pering seluncur tak luang tancap aki kecolok nyubul keburi ini Pak Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Pas malaikat Rabu, Allah takhafu, cek takut bener. Semertong.
Si nomor 2, wala tahzanu. Cek sosa ben ya. Masyaallah itu koto malaikat pokon cek sosa. Amin Allahumma. Anapa mi pokon cek sosa? Orang mati itu kata aku kasosaan, Pak. Sosaan apa? Ape saaben tatang, ape saaben ana, ape saaben dunya, ape saaben kampung halaman, lebih-lebih ape saaben tatang, ape saaben bi, ore seberat ting ape saaben binere Pak. Ingki mun pada tuana Pak, mun pas selake tuah singu si bini ngude kiamat pikir. Engkau mun mati kente tatang ketang ya Allah tinggal ada Pak kentean deh Pak. Masya Allah berat takut susah wala tahzanu cepon mal cek susah ya. Si nomor 3 nih Pak tok koton malaikat wa absyiru bil jannah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun bunga aben ini Pak. Bunga aben kalau ben swarga sejen jagi bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Karena orang mati itu terus terang Pak ini kasih ke bunga tinggal ngetele swarga cepon orang mati sakit kiai mak ring bujur ting mati beda semisem pola yang tak sakit beda sejember asara beteng ki beda sebeteng muana tinggal mati mi terak muana mi asinar muana beda apa mi misem wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun bunga aben kalau ben swarga sejen jagi Allah beniking tak sakit Pak mun sakit tak kurang mi misem tayangan swarga padeng agi sareng Allah sehingga abe dari seneng ilang ikolo pae sakit itu agila Pak misem Pak. Amin Allahumma. Manderen iki nun iki insyaallah mangkantorin jaga aja salat istiqomah salat mun parlo cek salat wajib mololo sosolen kalaben salat sunat. Amin Allahumma. Orang mati akan tu benih telok tanda Pak tandana selamat tandana orang bagus mati kinto beda telok tanda panapaan si telok pertama bibir kering, nomor 2 mata keluar aing, nomor 3 jabin itu KPP itu ngeremes belo itu tandana orang mati saya Pak. Tahu sahabat dekat bisa telok salah seto nggak telok bibir biasa pepe tak keluar pelo keng mata keluar aing saya mata tak keluar aing pepe tak ngemes pelo keng bibir kering saya bibir biasa mata tak keluar aing jabin iki itu sampai ke pepe ngeremes pelo tandena orang saya anapa ke mi keluar aing mata anapa mi ngeremes pelo anapa mi kering bibir cepon ulama maloh coni todus orang panikah ka Gusti Allah subhanahu mi todus malo coni anapa waktu na icabut bi malaikat maut pas rabu malaikat lain muka lembeng malaikat agebes ka orang semati ini sampai ada bu malaikat mat mun Muhammad Ahmad mun Ahmad Mahmud mun Mahmud sampai ada bu waroh atuh ting boleh waroh swarga ben nomor 4 lekor waroh swarga ben nomor 14 sehingga arsa malo joni ka Allah ngertes perlu keluar aing mata kering bibir dari malo anak tak sesuai ben ibadah kun lengkap salat kun lengkap pas wajib pas sunat ada salat sunat ada wah itu di swarga bi malaikat